Khetha inkosi enkulu yasebuhlini bamaNazaretha. Amen. Bantwana abahle basezulwini, Mshumayeli wenkosi. Ungabusasitshena-ke nje baba ukuthi hayi umsebenzi kaNkulunkulu unika thina singazi lutho. Jehova usilekelele nyazi lwezulu. Ngizocela bantwana abahle basezulwini nami ukhonga ingilosi kaJehova wasezulwini wasekuhleni ngehlabelelo sika 59 uJehova engcwele wasezulwini angiphe amazwi abantu benkosi yasezulwini azoniphilisa. Amen. Nazaretha oyingcwele amusa ngiyexolise kuJehova omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha unqamula ihlabelo senkosi yasezulwini Mshumayeli uthe sibabili. Amen. Ngalo mzuzu ke bantwana abahle basezulwini nginovalo olumangalisakho ngoba kule ndawo engiyimi kuyona ihlobo zonkhonza uNkulunkulu akusiyona indawo elula nje nejwayelekayo, indawo esabeka kakhulu edinga ukuthi noma ukhuluma ukuhle ucele kuJehova ukhuluma okuhle ngoba njengoba ngimi lapha nje ngimi phambi kaNkulunkulu oyingcwele wasebuhleni. Amen. Wangcwele abahle noNkulunkulu uqobo lwenu. Amen. Njoba silapha nje bantwana abahle basezulwini sisezulwini. Amen. Amen. Mshumayeli ethi inkonzo yesabatha izoba kuthina nomalinga. Njoba ngihlabele ngoma ethi Nazaretha oyingcwele musa ukumuka kimi. Ngani ngoba bantwana abahle basezulwini kuyenzeka umnaza usuke kuwe uhambe kuwe ungazi. Utshela ukuthi useNazaretha kanti awusilona. Udala kwaphela uNazaretha kuwena. Ngikhumbula ngeyimini omnye uMshumayeli ngesikhathi senkosi la lo Mshumayeli uthe ulele ebusuku waphupha noma wabona ephalaza
mayiphalaza wayiphalaza umntwana, lo mntwana waphuma esefile ezacile. Mayiphuthuma enkosini iyobika inkosi ilanga lamalanga, baba ngithe ngilele ngayibona ngiphalaza umntwana, lo mntwana uphume esefile ebukeka ezacile. Ithi inkosi yasezulwini, mntanami, kusukela manje thatha ingubo yakho ibeke, kusukela manje kuphelile uNazaretha kuwena, awuseselo Nazaretha. Bathi lo mshumali wakhala inyembezi wathi, baba angithandi ungabi iNazaretha, ngiyakuthanda ukuba ngibe iNazaretha. Nazaretha oyingcwele musa ukumuka kimi. Ithi inkosi yasezulwini, mntanami, ngoba thina kwaShembe sinomusa futhi sinothando, kusukela manje hamba mshumayeli uyongena emanzini ubhabhadiswe kabusha, ukuze sikwazi ukubuyisela lo mntwana kuwena. Ngani? Ngoba lo mntwana esamfaka mhla uyongena emanzini umbulela ubulelo wena. Ngesikhathi ubhabhadiswa mntana kaNkulunkulu ungena emanzini, unomntwana onikezwa yena wasezulwini. Lo mntwana uma ungathandazi, ngekhathi zokuthandaza, lo mntwana uma ngaba ungahambi imihlangano kaJehova ayimisilekho, lo mntwana uma ungazihambi izifungo eyimise uJehova, lo mntwana uma ngaba unenhlamba olimini lwakho, lo mntwana uma ukuthi udla yonke into le engadliwa ekhaya, lo mntwana uyambulala. Ngakho emshumayeli hamba uyongena emanzini, thina kwaShembe sombuyisela lo mntwana, kodwa lo mntwana udliwa ngomthandazo. Ma ungathandazi lo mntwana uyamlambisa, angabusaza udlani. Maye nhlobo zomkhoza uNkulunkulu, sisendaweni eyingcuphe kanjalo-ke bantu benkosi. Le ndawo esiyona iyingcuphe kakhulu, ifuna uhambe uzifune uthi ngabe lo mntwana angambulali yini, ngoba nomfundisi uMngoma naye wathi elele ebusuku wabona kuphuma inyoni ngaphakathi kuyena emlonyeni. Masizwa le nyoni ithiwa inhle kakhulu, yaphuma emlonyeni kamfundisi yase ihuma phasi enhlabathini, eseyingena enhlabathini yaphela. Naye mayihambe ubuya kuJehova, baba ngithengelele ngabona kuphuma inyoni enhle ngaphakathi emlonyeni wami, yaseyingena enhlabathini yaphela. Ithi inkosi, kusukela manje mfundisi bakho kuphelile. Wena umfundisi waleli bandla, awumele kudinwa,
ufike ekhaya izingane zingawucima umlilo kuyimini yesabatha ungena inkonzo yesabatha noma usuku lwesabatha wafike walwa ekhaya wabanga umsindo ube umfundisi ingakho lo mfundisi somfanga phakathi wena iphumile uwena wangena enhlabathini ngizikhumbula izeluleko Umshumeli ungixole umshumeli ngathi ngicela kakhulu bagcotshwa baba ungixolele baba omnye umshumeli biza inkonzo yesabatha mangena inkonzo yesabatha uyamemeza njengoba kumemeza mayememeza bangena abantu enkonzweni yesabatha mabe ngaphakathi mayiqale uyafunda umthandazo wesabatha abone umuntu ngaphandle naye lo muntu ngaphandle uyafunda umthandazo wesabatha mayiqale ukufunda umthandazo athi ambheka lo muntu ngaphandle afike nangu umuntu uhlezi ubhekile ubheke yena umshumayeli athi inhlayisuthi awuhambe uyokhuluma nalo muntu ngaphandle angene ethempelini ngaphandle enkonzo yesabatha mayiphuma inhlayisuthi ithi yabheka imboni lo muntu baba mshumayeli imboni lo muntu okhuluma ngaye hawu nangu umuntu ngaphandle nje cha baba ngimboni lihambe izinsuku ufike isabatha elilandelakho aphinde umshumayeli mayibiza inkonzo abantu bangene ngaphandle enkonzweni yesabatha mayiqala efunda umthandazo athi abuka ngaphandle nangu umuntu naye ngaphandle uyafuna umthandazo shumana amangala ukuthi umuntu kanti usima kanjani uhambe lento imhlupha imuhla ngaphakathi ahamba eNkulunkulu ngilanga baba nginenkinga Nkosi yasezulwini uma ngifunda umthandazo ethempelini kuyakube khona umuntu ogqoke njengami naye futhi uyafuna umthandazo njenganami mangithumela abantu ukuthi abamlande bangambone lo muntu ubona yimina ngedwa baba Shembe abantu benkosi mabona kude amen Shembe wazi yonke indlela zami nendlela zakho akhona ugodwa ushema kwazi nowakwenza usemncane webushwela wenzani ushembe uyakwazi ayikile fihlekele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu la emhlabeni nasezweni futhi ukhona amen baba nginenkinga uma ngisethempelini ngiyabona umuntu ngaphandle lo muntu angazi ukuthi usima kanjani ithi Nkosi yasezulwini alela ke mshumayeli uyakhumbula wena usaqonywa ushela intombi baba ngiyakhumbula khona intombi nanilandela neyinsizwa nafika emfuleni lana bonisa khona noma ninde khona intombi yokha amanzi wafika khona lensizwa lanishela intombi
into ethi umshumayeli baba kuyakhumbula impela baba wathi mawufika lapho nafike nalwa ngalo nsizwa leyo athi umshumayeli baba kunjalo nathi manilwa ngale nsizwa lela nishela intombi wase uyihlula wase wathi mayihlula wase uyibulala wena mshumayeli wathi maqeda uyibulala wase uyigqiba lapha emfuleni wahamba ihlabathi wayigqiba wafunwa ekhaya gcina ngatholakala leyo nsizwa baba kunjalo baba yileyo nsizwa leyo emntanami othi mawufunda umthandazo uyibone ingaphandle kwethempeli lo nsizwa iyakhala ngani ngoba abakubo abazange bayithole ithambo labo azange balifihle ikhala kuwena baba ngenze njani mawufuna lokhu umntakantanami uphele kuwena noma uNkulunkulu axolele hamba uyotshela abazali noma umndeni wabona insizwa ukuthi wena wayibulala wayifihla emfuleni ehlabathini kunzima ntona abahle basezulwini ukukhuluma iqiniso ukukhuluma into wayenza uthi awubonwa umuntu mawuzohamba utshela abantu abafelwa abangazi ingane yabo noma insizwa yabo uthi yaphelelaphi uzobatshela ukuthi uwayibulala uzoba njani kubo yahamba noma yacabanga isizothina athi usheme mntanami hamba baba bebengibulala bathi mntanami ebabulali uma nje ubavezela uthambo labo likuphi lebabulala hamba yobatshela yahamba lesizwa yawabatshela nomshumayeli ukuthi njoba insizwa ayisibanimani ningayazi ukuthi yaphelelaphi yabulawa yimi ngayifihla emfuleni ithambo layo lisemfuleni othize ningahamba nohumba lapho niyofika ithambo layo lomfula abantu benkosi ngoba izwe lishoshebe aliwe liphasi abazange bayenzele utho noma bamenze ukuthi umshumayeli kodwa babonga ukuthi nje bayithola ithambo lengane yabo bazahamba ngolifihla amen ngisho ukuthi abantu benkosi yasezulwini sikuNkulunkulu la abantu benkosi owazi indlela zami zonke nohambo lami lonke nokwenza kwami konke noma ngilaphi akhona uqasha loshembe ngenye ilanga sengihlala phansi mshumayeli wenkosi angifuni ukudlala le ndaba le sengihlala phansi ngoba sibabili ngiphuma la esenganezwe ngiya la eJiphi sahlala eJiphi la endleleni ngihamba nomama bayi2 angazi uma khona ethempelini abangapha emsini lawo mama siyancuma inkonzo ukuthi cha bemnandi inkonzo ethempelini esanganezwe kumnandi kunjeya hayi impela bathi hayi baba hayi cha inkonzo bemnandi bese bexoxa indaba mshumayeli wenkosi enzima kabi bathi labo mama ezwe nakubo bathi behlezi bengomama omunye umama wawa waquleka mayiwile lo mama equlekile
base besaba ukumthinta noma ukumvusa ngoba ecabanga lesifo sonamathela kubo. Lo mama wazivukela mayesevuka lo mama uthi njengoba bengiwile ngiyazi ukuthi bengikhuluma nobani. Cha sazi kade ngikhuluma nomhlaba osiyami bafethu sihambe ngingina ngiyabona umhlaba esihamba kona bafethu lo umhlaba onamehlo mawo kushe sisihamba emhlabeni bafethu onamehlo okwazi ukubona yonke into oyenzayo yonke into engiyenzayo angazi awushonaphi ngoba umhlaba esihamba konamehlo uyasibona. Njengoba ngele phasi nje bengikhuluma nomhlaba kanjani umhlaba uthi mama ngithi yebo uyazi khuluma nobani cha ngazi ukhuluma nami mina mhlaba lo lele phezukwawo hawu yebo uyabona nina emhlabeni nina bantu niyangcolisa. Hawu kanjani ingane zenu ziyangcolisa mina mhlaba. Ingcolele abantwana benkosi yasezulwini ngikhuluma into ayisho omama engihambisana nabo. Ingane zenu ziyangcolisa mina mhlaba. Ngani na zithola abantwana phezukwami zingangigezi zizala abantwana phezukwami mina mhlaba bese zingangigezi mina mhlaba. Ingane zenu zidla amatshwala phezukwami mina mhlaba ziyangcolisa. Cabangeke ukuthi wenzani noma ngenzani mina kulomhlaba angungcolisi yini umhlaba mina njengoba ngiyisoni nginje ngenza yonke into engafunwa umhlaba. Umhlaba unesibuko unamehlo wabona ushaya. Yebo uthi ya uyafuna ngifake ezulwini mama athi lo mama yebo ngiyafuna ngifake ezulwini. Jabona ke mina mhlaba ngakhelwa ukuthi mina mhlaba uNkulunkulu ukuba abantu bangilime baba ushembe. Mina ngakhelwa ukuthi abantu abaphila emhlabeni bangilime mina mhlaba bese ngibakhiphela izithelo bakwazi ukuthi baphile nemndeni yabo. Uyabona mama uma ungangilimi mina mhlaba ngeke ngikufake ezulwini ngoba ngakhelwa mina mhlaba ukuthi abantu bangilime ngibakhiphele izithelo badle nemndeni yabo. Bangangilimi ngeke ngikufake ezulwini. So manje mama bawuvuka la hamba uyongilima ukuze ngikufake ezulwini. Limani imhlabathi noma libalele limani. Kusho umthandazo waya ekhaya ungathi izulwanini lima noma libalele awazi uNkulunkulu uzokunika nini. Ngani ngoba nje wasilapha abantu benkosi yasezulwini umuntu esho ushebe kumele sizame ihlobo zomkhonzi uNkulunkulu noma kunzima kangakanani sizame kuyeza ngani ngoba uyazi
ngiyazi uShem uthe usifundiselani. Amen. Ngalawo mazwi abantu abahle basezulwini isipoki sesehla nezasi inkosi ibusele kuzwile. Amen. Bantwana benkosi indaba enzima, indaba kaNkulunkulu omkhulu wasemhlabeni. Ukukhuluma-ke phakathi kwenu maNazaretha noNkulunkulu akuyona into elula, noma ngabe uhlakaniphe kangakanani. Uma kufika lesikhathi nalo mzuzu uthi ukhulume phakathi kwamaNazaretha kuyaphela ukuhlakanipha nokwazi. Kakhulu-ke amaNazaretha uma uguqa phakathi kwawo, omunye uphethe ipeni ubhala ukuthi ukhulume kabi, omunye uphethe ipeni ubhala ukuthi right. Njengoba silana nje okukhulunywayo asikuthathi mhlambe sonke noma sikwenze sonke. Ngiyacela-ke nami njengoba sengiguqa kuleli thuba engiphiwayo ngingakhuluma okwami, kodwa ngikhulume kaNkulunkulu. Nalamazwi asekhulunyiwe amakhulu kangaka angonakali, ngoba njengoba ekhuluma nje kakhulukazi ngokulima. Ungikhumbuzela ilanga umvangeli uSikhakhane ele-Danhouse efonela abafundisi lapha emaqhaweni ethi izulu alini. Izulu alini manje, njengoba ngineplazi nje angazi ukuthi ngizokwenza njani, nese ngokulimile mhlambe ngingafa. Uthi-ke ngicela ukuthi ngithandazise lapho ukuthi uNkulunkulu anesimvula. Sebeyathandaza abefundisi nebandla. Kuyaphindwa yafona ngakusasa uthi angilalanga. Njengoba kade ngicela umthandazo ngithi ngicela ukuthi uNkulunkulu asiphe imvula, uye wafika uShembe kimi wangibuza njengoba ngicela imvula nje ngilimephi, ngoba ngilimile ngithi akanise izulu lanisele wenzayo. Bantwana benkosi, uNkulunkulu akasikhumbuleke asisiza, asipha amandla nokwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi. Lapha kuleli sonto-ke mina ngumuntu ovamile nokuthi angazi noma inkonzo yami kakhulu isekusoleni, kodwa kakhulukazi uma kwenza umuntu osenesikhathi esontweni enza into nje engasile, ngeke ngimbhekisise ngithi lo muntu, ngoba njengakuleli bandla ngilala ekhaya nezinye iy'ndawo kunabantu abagcotshiwe njengomshumayeli. Umshumayeli ugcotshiwe lo phakathi kwethu namhlanje, ngiyamazi, ngishubile-ke naye namanje sisashuka naye. Kodwa uma ngabe izinto engakaze ngizwe nje yenziwa lapha kuleli bandla, ngiyeke ngimbheke ukuthi uyifunde phi lento akayenzayo. Namhla kuthiwa umshumayeli wala ekhaya uyaphakanyiswa uba umshumayeli, umkhabeleni uzoba umshumayeli. Ngathi lithembele libe nenhlanhla lokuthi likhethelwe umuntu engumaziyo kusukela phansi ehamba lolu hambo nowaziyo umthetho wasephakameni. Naye ngiyombheka emeqambelo kwakhe ngombuke, ngeke ngimphikise futhi. Isihlabelelo sika 25 ngizocela ukuthi ngisinqamule kwakhe. Nkosi amngelithemba lami, nakho
izono zami ngiyaxolisa la ihlabelele ngendlela isihlabelelo ngifike ngathatha ukuthi ngiyasazi ivesi leli-ke ngase ngiliphambanisa ngicela intothela bantwana benkosi leli thuba-ke kuthiwe nama ngiguqe ngalo ngicela uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni abe ngakini ngikhulume-ke intando yakhe ngoba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ubona kude la singaboni khona thina ngelinye ilanga uma engena lapha ethempelini ebuhleni uthingo lenkosazana luyangena lwathi imali ngena naselithatha umbhobho lingakawabingelela amaNazaretha lwathi inhlasuthu ayiphuthume ngaphandle yonke igebengu seyicela amadokodo ngoba siyazi ukuthi make kwathiwa sontweni uMnazaretha wonke ucabanga ukuyobona inkosi enkulu yasePhakameni nokuzibika kuyona ngomthandazo negebengu siyazi ukuthi lelo thuba elinjalo sekuyilazi kanti uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ekhombisa mina nawe ukuthi ngiyabona konke okwenzakala kwaba nje inqwaba yegebengu sethatha imvunulo yabantu yonke into ekhona edokodo zizithathile zabantu manje-ke bantwana benkosi njengokumshumayeli esinika inkonzo ngiyacabanga ngoba bekuthiwa inkonzo izoya ngale ngakomama ningadikibali-ke komama niphela amandla ngiyacabanga ngelinye ilanga uma ngabe inkosi izovala inkonzo yasemini khona lapha ebuhleni yathi isihlabelelo esika-89 yathi sizocela umshumayeli uKhenani asihlabelele sona kwathola athi lo mshumayeli akekho ngaphakathi ethempelini uphoyisile kude lela iphoyise khona yathi uma ngabe inkosi iphakamisa ibandla yathola ukuthi akahlabeleli yabuza ukuthi kanti uphi kwathiwa akekho babethempelini yathi hambani nomfuna ngoba ingilosi ithe uyena uzohlabelela lesihlabelelo yayisiyahlabelela inkosi yathi umfundisi ulindwa ngeculo yahlabelela esinye isihlabelelo wafuna watholakala wathi uma efika basebemhlangabeza ngesihlabelelo nomgobho wayesiyahlabelela ngisho ukuthi-ke omama abashumayela uNkulunkulu baphile kwesinye isikhathi ihlo esingenalo thina ngoba njengoba uNkulunkulu ayekhuluma kanjeyana angisho ukuthi bawuNkulunkulu kodwa bawuNkulunkulu ngoba ushaya masabana nathiwa mina kuthiwa ngusheba ngisesabi uma kuthiwa ngumfundisi ngiyavuma ngithi yebo shembe ngithi yebo mkhulu ngithi yebo angizondi lutho sisendaweni enkulu-ke indaba yokuthi sikhuluma ngomuntu bakhona abantu lapha mhlawumbe basilana sigqoke simhlophe nje abasathandaza ukuthi Jesu
cha uJesu ngithi sinayo manje lapha leli bandla. Ngelinye ilanga uthi umfundisi umchunu wangakithi eMsinga beshumayela nomvangeli umabasi usemvangeli uthi beshumayela njalo uma ngabe siphume ekuseni noma sesibuya ntambama uthi kodwa mashumayela ekuseni sihamba semsebenzini kwakunendoda emsebenzini kwakuthi mase sifika siziphephetha ngamaduku ethu sijulukile sesifula uthi bese sihleka ngesini thawu mabaso nomchunu nize nijulukweni bemanzi nithi te nikhuluma ngomuntu nitshela abantu ngomuntu bathi sasiyasithule singenalo izwi lokuyiphendula le ndoda bathi kodwa ngelinye ilanga sathi masifika isho njalo sase sithi ngelinye ilanga lo nkulunkulu esikhuluma ngayo yombona ushembe kusukube nenhlanhla mangabe ufike kuleli bandla njengami nje mina kwangekukhulu ukugula okuthiwa ngingalala phansi ukhona ukuthi ufike impela yabona nje basuke sisina nje lapha insizwa mangabe usenemlenze yakho uyongile ungasini necala uNkulunkulu ngoba ukuphila uthi sina ngibuka kwesinye isikhathi khona umuntu ozahamba mhlawumbe 23 azahambe nje engazange nyasini kunalokho amelapho bonde nacofa ifoni yakhe noma kwesinye isikhathi akhulume indaba izezwe kanti ukusina futhi akuyona icompetition ukuthi uthi oseduze kwakho usina kakhulu ngeke ukwazi kuma eduze kwakhe cha kufanele ume ngoba noma bengathi bebhekele wena ububhekelene ushembe yabonda ubheke inoni la isibheke khona wena uthi yangikhonza uthi kumfundisi umchunu le ndoda ebabuza lokhu kwase kuyaliwa ezweni lwakubo kwathi makuliwa base beyifuna nayo le ndoda bayifuna beza la isebenza khona isebenza lapha base beqala manje ukuthi beyifuna ukuyilalela nasendleleni le ndoda yase ingasazi umfanele ize emsebenzini nomfanele wenzakale yagcina seyisondela lapha kumfundisi umchunu cha umchunu ngicela ukuthi uye kubelungu hambe nami batshela ukuthi ezweni lakithi kuyaliwa manje laba abantu sebengilalela nala eduzane nefeni bangiphi retirement uthi-ke ngahamba nayo le ndoda ngayikhulumela isilungu kakuyona-ke into mina nginandawo noma ngingakwazi ukukhuluma nginamsebenzi into engenamsebenzi nayo asingisizanga kanganutho futhi uthi ngathi ma asifika ngakhuluma nabelungu ngizama ukubachazela ukuthi ithini le ndoda uthi abelungu bakwemukela lokho bathi hayi ma kunjalo sizokulungisela into zakho uhambe ekhaya yathi le ndoda mayihamba ifike ekhaya ngokusho ukuthi-ke ngamasente ayewatholile yasibona ukuthi kungaba nazo nanenyawo elula yasiyilanda la yilanda khona yehla seyehla ngazo nalo wayekade eqhubelana ungathi engakwazi ukuqhuba yafika ezweni lakubo-ke yacasha nabacashayo kuliwa impa ngithi yathi mayidlula-ke impi lase lifika leli langa lokuthi olwalishuye amadoda amabili ayethi akhuluma ngomuntu yavela ashaya istroke yafuhla ngothi yathi mayesifuhla ngothi yahamba zonke indawo yangacabanga lento ayikhuluyile amadoda yahamba yonke indawo yabona ukuthi imali ebinayo isithanda ukuncipha yasiyakhumbula ukuthi awu khona umabaso nomchunu la madoda ayefika ekhuluma ngoshembe ake ngizwe ukuthi ushembe ukuphi lezi nsuku awe semfonela semlayela udinga ushembe wena yebo ngidinga ushembe yini washo ukufe sekumphethe manje kuphelile ukwazi ngokuhlakanipha wamlayela ukuthi awushembe sendaweni ethize yasiyahamba ke le ndoda
yafuna umuntu ozoyiqhuba ise lapho uShembe la ekhona yathi mayifika khona ngoba mase ugula maNazaretha noma unganemali yakho ayibisakusiza kufana noma ufile kwesikhathi ayikusizi imali yakho ikhona ingakusizi ungenwe ekweletini imali ikhona le ndoda nasekhaya babengasayithanda ubuhlungu ke mangamuntu ekuganile mawufika leso simo njalo sokuthi impilo iyashintsha abese umuntu akhombisa ukuthi bengukuthanda ngikade uphila noma kade usasebenza noma kade kusekuhle konke ngaleso sikhathi le ndoda ke yagcina isihamba phela nge-wheelchair kodwa yayithi noma isifuna ukuqhutshwa thola akasekho umuntu ofuna ukuyiqhuba nalona weganelo usekhathele nengane zawo sekhathele isithi noma ithi yamemeza ayisekho ingane esheshayo ize kuyena hayi njoba isefuna uShembe wahamba waya kuShembe thola umuntu omdriver ngemoto yakhe wahamba waya kuShembe wathi mayefika lapha yana wafika wathola inkosi enkulu yasePhakameni ayiphuma ayibona wasekukhishwa imbenge babe babili ke wafika wathola umunye naye ogula ngendlela yakhe bama lapho bethi bazohawukela bangene kwathiwa hayi iphuma imbenge inkosi ithezi imbenge ephumayo nizonikela imbengeni bani imali emoyeni ngoba bazibufika enkosini yasePhakameni uShembe uNyazi wathola ukuthi alibonakala yaqanuka kakhulu le ndoda lenenye kayificile hayi impela yafuna ukuphimisela namazwi amabi wathi yena hayi mfowethu asenze njengoba sekushiwo bathenga amafutha banikwa amanzi ayasonto kwasethiwa kukhishwa isibusiso base bayahamba le ndoda ke yahamba yona yathi mayifika ezweni lakubo yathi mayifika eyehlisa udriver lapha emotweni kwathiwa isehla ngalesikhunqulu se-wheelchair awu nkosikazi awusabuya kanti nje ngiyangizwa kuthiwa omama zo9 enyanga kodwa ngaleyo langa ngishaya ngesitimeleni mina ngigenqwa lapha yibo babethi shayana ngathi kodwa njengoba ngishaywa nje ngenzini lo mama wathi usabuya nje kanti uShembe naye akakusizanga yathula indoda yayithuleke idla umhlathi makwehlitshe nje lehlela phezukwayo ithula ngiyacabanga yabo nje lo muntu ngoba ukusukelwa ngisumdala unamazinyo u30 kube khona umuntu ozothi uyakuthanda engazazi indlela zakho ebukanye ubuhle bakho kanti uzomjikela egcineni hayi yaphusha i-wheelchair ngena ngaphakathi indoda ekhaya yahlala phezu kombhede bayinika lokho abayinika khona ngashaya isikhathi sokulala yavuka nje lokhu igongobele njalo uthi kumfundisi umchunu kwadlula insuku zabambili zabathathu le ndoda yathi mayisilele yezwa nje imisipha yayo yeluleka mayigcoba lamafutha enkosi yasePhakameni ngoba phela isalani namuntu nonkosikazi uselala nengane yeluleka le ndoda yathi mayithatha indukanyaleka dokotela yathi mayiphakamisa ima ngomlenze yathi napho ngizimela namhlanje le ndoda yasisukuma yathi ukukhawa kwendini uhamba endlini yezwa ukuthi ngiyahamba manje impela ngiyaphila yasiyalala kwathi mangabe bevule ekuseni yasithi kulala kancane yathi isituka yasilahle ngoku lapha yasithatha induku ihlaba phansi yathi mayihlaba phansi yasibeka umlenze phansi kwathiwa wenzani uzowa kanti indoda iyakwazi wenzani yathi mayibeka phansi umlenze yabeka omunye asisuke ihambela aphume iminyanga yochama hawu kanti kwenzeni uShembe
uShembe ungenza ukuthi ngibe nje ngoba nginje siyahamba manje ngoba wayefaka unkosikazi esikalini ukuthi wena uthando kawunako umuntu mase kulesi simo awumemukeli sengathi uNkulunkulu angasikhumbula bantwana benkosi nina niganileyo mina ngiyabona ngangengikwazi ukumela izimo lezi enikwazi ukuyimela ukube ngaba umuntu onkosikazi ngasho ngogamlo nekhanda elikhulu njengami bese siphikisana kutholakala ukuthi ke manje akusekho kwenzakala okuhle umfundisi wakhona ngakithi umdlalose uthi sasimile lapho thukela mangabe simile uthi kodwa kwakuguguthi ngalezo nsuku uthi sathi simile amaNazaretha mayakahlangana amabili abamathatha gcine seyishumi bengaphezulu kweshumi uxoxa indaba kaShembe ulubona ngetshebe zithi nomunye uqhamuka neyakhe indaba nomunye uqhamuka neyakhe bese bethi abantu awubheke lezi nje bathi siphuphileka abantu mina aze ngimbone umuntu omuhle njengeNazaretha ngokuba abongizalayo ngithe mangingena kule nkonzo mina wayesethi ubaba bayebheka inyawo zami kahle inyawo zami azizinhle ngaphezulu kodwa la ingqakane ngangizona kwathi ubaba ayibahla abantu bakaShembe inyawo zabo zinhle ngaphaka kudla ukuphakele kwizwe manje umuntu nje ongayishaya ingqakala ngempela umuntu ongafuni ukuthi afake itshe lapha enyaweni ngiyangimzwela ubuhlungu ngoba uShembe umqali wendlela hayi uthi wayegeza abantu wayebakhuhle ukuthi ababe bahle enyaweni manje thina sezengazi khona usikwanyana kayelenza cha wayefuna ukuthi sibe clean khona umuntu ovela bhiqe nje mhlambe nedoni yakhe novasini phezulu kwamanzi cha ngakathamba afuna ukugudla futhi akhona amatshe nala kuleli lizwe ukuhamba uphume endaweni yakini ufike ushaya ingqakala lapha nasemabridge ushaya ingqakala yenyawo sibe zinhle uthi umfundisi wayeseqhamuka umfundisi wezinye inkonzo behlangene kanjalo wayesethi awu nihlangene ngomuntu nisakhonza lona leli wongo ubiza uNkulunkulu wethu umbiza ngewongo wazi umuntu mayekhuluma kabi ngoShembe noma uShembe athi singamlweli uyazilwela kodwa kwesinye isikhathi khona inothi elifikayo ucabanga ukuthi mina nje bangiyiNazaretha nje into enkulu kwakuba yiNazaretha singathathi ngento encane uthi sathi yiwongo wathi mangabe nithi uNkulunkulu mina ngithi yiwongo wathi njengoba ngihamba ngiyalapha enkonzweni yethu kwakuyinkonzo kaGudi wathi njengoba ngihamba ngiyale enkonzweni yethu lekaGudi mangabe uShembe kuyena uNkulunkulu ngeyena lo ngiyakuye uNkulunkulu makuShembe ngeke ngibuye lapha la ngiyakhona uthi-ke umfundisi lensizwa yahamba ngempela uhambo layo lwaseliphelela lapha yangabuya angazi ukuthi yadliwa yini kodwa uthi sezo semasifika emhlanganweni sezasibizwa lapha ekuphakameni kwathiwa bapha abantu basemsinga bayafuneka lapha nina nibulala umuntu ngoba nithe vele ngekabuye makuya ngokuthi uthi uShembe akaNkulunkulu ngempela ngabe sabuya inkosi enkulu yasemhleni ithi umuntu olulekwa kaningi ayenze belikhulu inhliziyo intama yakhe uyofohloza njengoba sibatshela nabantu uShembe uNkulunkulu ayikho futhi enye indlela esingabatshela ngayo ngoba lemisebenzi asikaze siyibone sigcina ngokuyifunda la eBhayibhelini ukuthi uJesu akwafika umuntu efile wamvusa mina nguthatha ukuthi nganekwane ngoba ngikubona noma ngiza kule nkonzo ngathi ngifuna mina uNkulunkulu obonwayo okukhulunywa naye njengalabe ngizokuthiwa bekhuluma noNkulunkulu bekhuluma noJesu ingane yahamba emhlabeni uyahamba nini emhlabeni emveni kwayo ingane kezazi ukuthi silungile nje noma ngabe ubaba
ngoba ubaba wakho noma ngabe uyahlupheka, uma wakho noma ngabe uyahlupheka, ungafuni ukuthi abe uWinnie Mandela noma abe uDokotela uZuma ubaba wakho. Leso simo akayisona kufuna usimele. Uma wacabanga ukuthi wena ubaba wakho njengami izinto zingakhanyi kahle, bese ucabanga ukuthi ngcono ubuzalo uMandela, usuwenza icala kuNkulunkulu ngoba ufisa umuntu ongazange waniwa yena. Ingane mayihamba emhlabeni esehambile unina yazi ukuthi ubelungile, mayifika ngalena ezulwini iyafika iyamfuna unina imthola unina. Isiyabuza uNkulunkulu uyabuza, ufuna ukubona uma wakho ukuthi uma ufanele ngabe kule ndawo ngikuyona ngoba ubelungile. Ithi Nkosi waza ngokukhombisa uma wakho la ikhona, afika kushuthi isivalo mhlawumbe esifana nesikadustbin noma sale mgodi lapha, yavula Inkosi yabeka eceleni yasithi lunguza lapha, wathola nje kwabantu nje abangangehla bathi basemgodini. Kusho lo mgodi ukhanya mangabe kuvuleke lapha leya mbono. Kuyaphithizela bonke bafuna ukubona lokukhanya okuqhamuka phezulu ukuthi okwabo azaqhamuke noma amayethu ayibona nayo ingane yakhe ivele lapha phezulu uthi uNkulunkulu uyambona uma wakho, uthi ingane yebo ngiyambona. Uyafuna aphume nje, hamba uthatha intambo laphana uyeluke uyiphose lapha. Angazi ukuthi intambo uma kuthiwa yeluke ngcono bekuthiwa iketama, intambo kuthiwa uyiphose phakathi, uzobambelela kuyona uma wakho enyuke uyidonse wena. Yathi ngampela ama ebheka unina ingane iphose intambo waseyibamba lapha, njengoba siba ngaka nje yehle intambo lapha yana, nawe uzobe ufuna ukuyibamba ngithi. Wathi meyibamba umama le ntambo ezami kwenyuka base bebambelela kuye abanye babamba yona leyo ntambo yadonsa ingane wabakhahlela wathi ngifuna ukuphuma ngengane yami nqamuka intambo yahazeka phansi. Abaningi bethu njengoba sigqoke kanje eManazaretha asithandazeleni ukuthi siyakushembe, futhi ungathi ufuna ukuba semnyango wezulu, ngoba ngibuke noma ngingagcwele ethempelini uthola khona umuntu ohlezi ngaphandle. Phela nje wasila nje beseshila umsuku wedili yesonto, uzophakama kanjani noma ungaphandle uma kuphakanywe lo mkhumbi? Uzosala vele ube ngaphandle ngoba ufike inkosi imizi. Phinda uyiphose le ntambo ayiphose wathi wow, mayethi yadonsa akhahlela umama abantu abafuna ukuphuma, ufuna ukuphuma yedwa ezulwini, kanti ngcono aphume nabantu abayishumi noma ababili noma oyedwa. Amen. Yanqamuka intambo kwathiwa ngiyavala. Uma wakhe ambona lo mona umfakelana ukapheli kuye na. Khona abantu abangakwazi ukusiza, nabangakwazi ukubingelela omunye umuntu. Mina ngingibonje ngihamba lapha ehostela nje, ngiyakubingelela noma ngabe umncane uba ngiyakubona uma sesiqonde into wayo uqondile ukubingelela nawe ngobudala bami, bese ngikubingelela sawubona insizwa idlulele. Kodwa uyothi uma esevuma lo muntu bezothi mhlawumbe bengesaba kwesinye isikhathi, kodwa ulingana nami hawu ndoda yakithi kunjani. Hayi uNkulunkulu usidalele lokho. Uyabona nje ukuhleka, uyabona uma ungajwayele ukuhleka, ngoba singakubona uhleli wedwa lapho, uhleli nje wedwa laphana nesikhafuthini nje uzophuma isonto, uhleli nesikhafuthini sakho leso usidla nje uwedwa, bese sithi uyakholwa. Sisho njalo uyakholwa usibanibani akayifuni indaba, kanti uSathane useshaya ikhutha lapha kuwo, uyahlenyuka uyahle uqedile ngawe lokho sithi ngiyakholwa. Akasizeke uNkulunkulu ngoba kuthiwa indoda eyayibuye eGoli kwakukhona umuntu wayekade engangenile ezulwini. Le ndoda mangabe ifika lo muntu
ehamba ezula kuthi usibani bani uyabonakala kwathiwa ngoba usanga kodwa uyabonakala ngoba beyiNazaretha nje hayi uyabonakala le ndoda mayifika ezweni lakubo ngiyabona imoto yehlisa kudanyana yathi mayifika wayesema lo muntu wakhanya lo muntu lapho yawuwela lo mfula yathi mayiwela lo mfula la kumnyama khona ukhanya lo muntu ngalomlilo wakhe mayefika wathi umuntu wathi lo muntu ayicela ukuphathisa ikhwama zakho wayibuye eGoli wamphathisa wathi mase yofika esangweni ekhaya wayesethi lo muntu sengicela ukuphindele emuva amnika ikhwama zakhe wayesethi lo inkosi kubusise wayesethi lo muntu awu ngiyabonga kakhulu ngoba njengoba ungibona ngelana mntu kaNkulunkulu iyona nto leyo kuthiwa njakaze ngibonge mina emhlabeni ngiyabonga ngoba usungifakile ezulwini iyona nto leyo mniyenza ukuthi ngingangena ezulwini ngelinye ilanga uthi umfundisi umchunu wala eManhlanhla uthi ngathandaza inkonzo sezikhona zonke ngoba ikhona phela inkunzi yazo uthi ngase ngithandaza ngathi izulu lalingani ngathi noNkulunkulu mina uNkulunkulu engikhozayo uzolinisa izulu uthi ngase nginquma isikhathi ngathi ngo2 uzolinisa izulu mase nginquma isikhathi sodalile inkinga uthi ngathatha imoto ngihamba ngayi edrobheni bangibheka abanamadoda endawo uthini lo muntu wakashela uthi kodwa ngathi mangibuye edrobheni uthi ngathi ngiyabheka konke lo difu nawo kusha u2 uthi ngathi shembe ungangeza ngomfundisi okhuluma mama mina ngitshela abantu ukuthi wena uzonisa izulu ngo2 o'clock izulu izobelile uthi ngangibheka phezulu ngilongibheka ngithi shembe uthi kodwa ngathi ngibona ihlangana namafathi athi uthi laselidedela ngo2 thina sikhonza uNkulunkulu onjalo ngoba uthi kimi mangabe bengidubula lapha esitimeleni ishaya indoda ngomshini wayo uthi yena hayi musubheka lo muntu okudubulayo phenduka ubheke lo muntu okudubulayo ubhekela abantu abagenca ngoba lo udubula ngethoyisi amen zangena inhlamvu lekha mangibhekele yona ngangadutshula zangena kodwa inhlamvu zabanhlanu lapha udokotela wakhipha lapha ekhaya nganamza ibhajwepi kodwa yazo nasi lapha ngemuva udokotela wayekhipha ikhona uNkulunkulu omkhulu wasemhleni wansi uthi omunye umuntu masixoxa uthi hayi amandla zakini ngithi akuyena uNkulunkulu phela ngangibizanga obaba ngabiza noShembe mina lapha esitimeleni manje lokho ngitshela khona ngikuzwa kahle ukuthi uthini umfundisi uKhumalo uthi lapha eNyukhasela ubekade efunde kakhulu ulimi lolu lweAfrikaans ngoba noma standard 10 befika kutolike lapha kubelungu bemlande ngisho office ekhaya uthi mangisebenza ngoba wayephethe uthi ngiyahlola abantu mangibahlola abantu ngibaphethe uthi ngithi mangihamba lapha ngithi basifaka insimbi lapha la ifaka khona incibikali ibe lidoko hayi ukuthi bemhlophe iba amanzi phela ngisho ukuthi bemhlophe incibikali uthi mayifaka insimbi lapho uthi ngiyadlula lapho ngiyahlola abantu abasebenzayo uthi ngaye ngashibilika sengiseduze kwalomlilo uthi ngashibilika lapho uthi ngathi nami sengidele ukuthi awungangena ingane zami ngeke zibone ngisho ithambo la ngoba nje bakuncibikala insimbi nje mina ngizoba yini uthi kodwa kwathi senyonke into zange ngisakwazi umbiza uShembe ngokuthi Shembe ngomlomo ingambiza ngenhliziyo uthi waqhamuka isandla sengingena safike sangigxavula sangilahlela lapha uNkulunkulu njalo ngicabanga mhlawumbe uShembe uthande thina kakhulu emhlabeni ngoba
mina uNkulunkulu ubonayo waze ngimbone ngiyaqala ukubona ngoNkulunkulu wasephakameni nokuthi kusukume nje kuthiwa kusukume umuntu obengakwazi uhamba isishosha sukumbela qanqulathi enganinyanga izulu mase bemletha umuntu bemthwele ngengubo inkosi enkulu yasephakameni ihamba ngolayini lo muntu kuthiwa kahamba nango omunye kuthiwa kakhuluma ubelethwe na ingane kuphethe unini mayifika inkosi idili libekani phansi kwenze njani lo muntu bathi lo muntu akahamba ithi inkosi enkulu yasephakameni la kuyahanjwa la kuyaphilwa futhi ubani lo muntu akahamba ekusukuma nendoda uhambe yazabalaza le ndoda angazi umuntu uyaqhuma umuntu mangabe kufanele asukume ngabona omunye ngaze mhlawumbe ngizobona inhlanhla ukuhlafa emzimbeni wakhe mayesukuma le ndoda itatazela kanti izowela kuloyana ophethe lengane ekuthiwa ikhuluma wathi mangabe wela kuyona le ndoda wakhuluma ingane athi mususeni phezu kwami wengcinazela yathi inkosi yasephakame ubani ungakhuluma ubani ungahambi isizwa ekuthiwa uMagumeni ngapha angizazi indaba zangakubo kodwa ngomunye unyaka kusesikhumuzweni ithi mina ngafika ngingasebenzi ngihleli umsebenzi ngingenawo ithi ngithe ngihleli ithi kwasekufona umzala wami wathi la esebenza khona kufunakala umuntu onostandard 10 ithi mina nginalo first year ke angazi noma yana grade R kodwa ngibona lokho kulandelayo uthi anginanakho nalo hawu umzala pho wafonela mina uyazi mina ngifundile mina bengumuntu nje ophilela le yami kodwa umsebenzi ngathi ngavela ngathi hayi into enginayo leyo standard 10 nayo uthi sengicelile kushembe ngathi baba umsebenzi ngiyawufuna uthi nginenkosi ngiyawufuna umsebenzi angiwutholi yathi inkosi yasephakameni hayi thenga amafutha uze nawo lapha uthi ngama ngathi bala amafutha nginawo ngihlala nginawo ngiyagcoba kwenzeke lutho uthatha inkosi ayihamba wathenga kuyizo uthi wathenga uyawabusisa inkosi wafika lapha nje wawenza ngendlela kanti uzofona lo ungathatha lamafutha ngahamba nawo wathi umzala sohlangana ke ngoba nginayo ustathe sohlangana esangweni lapha esebenza khona ngathi mangifika ungafika kuqala wafika umzala wangithola sengikhona wathi mayifika usukhona umzala yabuseka akanayo uthela no one lo enginayo akanayo uthi ngathi ma singena nomzala ngaphakathi e-office usiyanga kukhuluma kumzala ukhuluma naloke okuyena afanele ukukhuluma naye cha manje cha sengifike naye nango unostanard 10 umzala amusho igama lakhe wathi kuMagumeni lo mfo maye ephethe inkwazo ngaleya uthi abeseqala umlungu ke akhulume nami good morning Mr. uthi ngivele ngimbuke utamale mazumzala angangeza into elula ngawe ubingelele lo 10 lona uthi nginayo kahle uthi ngathi mzala ubingelele uthi waphendla umlungu ngavele ngathi ngafaka isandla kanti amafutha waphethe ungavele ngafaka isandla ekukhwini ngavula amafutha ama ngawakho ubuso ngambuzo awu le ndoda awufundile kanti indoda unomzali seqala kanti anginayo thena uthi wasuka umangoma amafutha wavela soma khuphuka upstairs ungabona sekwehla omunye umlungu mayehla lo mlungu kanti uyena impela umphathi wathi hawu ndoda wena ongafundile wathi ngifuna bona laba abangafunda uthi kwako lesihlanu ngalolo suku uthi wathi thatha na umshanelo ushane nje lapha kushona ilanga Monday nali office lapho la uzohlala khona ama invoice bazoza kuwe bombalela umsebenzi
wathi sengihlala nami esitulweni ngifana ngifundile ukuthi ngihlala esitulweni ngoshema ngithi lezi zinto zizoshema manje uNkulunkulu omkhulu wasemhleni maNazaretha uyasithanda la epheni esizwa yapha umshumayeli igama labashumayeli lona lithanda kwa kodwa nje kuba sisenkonzweni ningalima yavele nje lesizwe yapha inkosi enkulu yasePhakameni yayipha isudu yayonikela ngesudu ngoba kuleli sonto asikhokhi maNazaretha asikho futhi isikweletu ukuthi mawanikelanga ngelanga ethize usazohlalela ufanele uqala la lana kuyanikela kuleli sonto kodwa kwamanye amasonto ngabe sihlele ulayini kanje uhambile okhunye lapha phakathi kwethu uhamba ipuleti nomunye uhamba makungakeneli bayabuya lo hlabelelayo lapha kuthiwa yena umsebenzi udlale kancane wenzanga bese mangabe enikele umshumayeli sithi yagqoka inkosi yasePhakameni igqoka isudu lethemelo lesizwe mayithi faka umkhono ngapha uqhamuka isandla siyibambe lesudu sithi phinde futhi ithi yafaka ngapha ithi inkosi ubani onikele ngalesudu sibuya mfana woza lapha umkhulu wakho uthi nje unikele ngalesudu kimi yena wazi umnike ngisho iduku lokufinya nje akwaliyo ukuthi sinikele kodwa asenzeni kahle iqala la suka khona nokukholwa singakwenza ngazithi kufanele kube namhlanje kuphela khona abantu abanjengama abanye abathandaza nje kunamhlanje kuphela lophinda ayibona ingubo yakhe ngaleli yalanga futhi lisabatha lenkosi ayikusho lokho akufanele uthandaze ngesabatha ngoba njengoba nje umshumayeli nje ingilosi esuke unikwe yona lo mntwana onikwa yena mangabe ungamondli ngalokhu ukudla kakudla kwasezulwini ukuthi ngesikhathi esithize nesithize yena ufanele adle bese kuthiwa wena awu mangusuthi uyamthuma esezacile ugodo uthi mayithi yahamba abhakaze ngephansi angafiki kushembe ngoba akanawo amandla wena umondli lo mntwana hayi mhlawumbe ngagcina sebonakala inkosi umshumayeli angahlele ngezazi nebandla lonke inkosi kusenikuzwe amen sigciniwe uwenkosi malubo awusigciniwe
Basiwe